asa hualuci tong satokin hatani amang boru. Oh. Amang boru toho matutupak ni gajah tupak ni hora. Anak ni raja do amang boru jala si boto adat si boto uhum. Ya manor tutu kami raja ni hula-hula muna marbunga-bunga tangan nami di baik kamu dohot hebek. Gebe Asa do kodok kuma amang boru ku sa kata do putta na berjolo na madokon tu men na silatom itongan ni robean. Horas do kami amang boru na burju ina majalu atong berlibat kadama di amang boru ku sikap ni na mangale. Matutu. Amang padde na malo Gabi amang gabi. asa hulo bihami jo hule upasahat tabi jo congos si palas rohani boru nami alay amang padde na malo pajumulo majobain godang mula-mula las padua mutu godang sopa Gabi. amang padde amang padde na malo mono hubereng helakon najago dom margitar dohot maridde ido asa tertarik buruk kotwibana baik jo amang padde na malo sidoli pargitar na malo Gabi.
na padokon asa titidutong na tino pagwalang-golang do balangguna mulutung pesongoni natuk terbaik kami agi atok amat taribata matongtong na madabay pasu-pasu na kita sa luhut na. Jadi mau lihat matulang. Happy dua naik gudang. Basi tiuti ulas padua mutu fasahat. Mana ada mga tulang PT ya turok kami para hudul muna. PPS dan jeraja asara pa udah beli dito tutason. Terlangsung mamu ison. Terlangsung mamu tuh sor rupanya. Ison terlangsung masih ano nasa masih ada pada opan. PPS dan jeraja. Tapahat so tapahat. Waktu 5 menit dilihat tuh kita. Tole mak, mau tunggu tuh sampai kamang, abu irai. Alana udah sampai akan nama saya inasik kita saya mangap botarik. Jadi pelatih mak langsung lima di kita naro terlebih sen inanam sen Bawaslu Panwas Kecamatan langsung di PPK. Baik, betul tunggu sisa hati bentuk kita kainang dosa berat teh, ali masa tayo ma, tuh nang. Jadi setabi ma di luluan namar las niroha, perjolo kami marsetabi di Amang Raja Inang Suripida, ala mengiruti kami satokin, ima di nama muka rumah tanggane baru, leku di gokodo udangamu las dorohangan. Jalani alamang do inang kami rombongan sekecamatan madokon selamat menempuh hidup baru. Jadi saya Tuhan ma totong nami berkati rumah tanggamu. Lenter, Robert Sadon. Jadi soalnya dia tua ma. Tung soro piaro nami ba lasmaramu ateleku. Jadi asimarwani Tuhan saya diberkati amat tadi batama rumah tangga munang bagu yang mengula hari dok borgileku aswato lo aja tortarida nani sari. Jadi di son tengah soni pedos bulon leku son itu tua dak sudah pudung dak sosak jadi balia dak sudah uhum natape seberon nami dak susah dia. Jadi lasmarwani leku dah doh keluarga besar ate amang burku atau hati teban Tina Bariban dari Jakarta. Oke. PPK kecamatan, nah mewakili perangkat desa juga sian kecamatan Setiotio, nang songoni sian Bawaslu kabupaten mulai tema di inang bawah buru sinaga, mulai tema di hamusa luhut nasobui dopat dokoni sada-sada. Tapi godam dia mataraja ina tasoribada terlalu di hamu hula-hula nami nawanabbangan di bagasa sadario iman wajalo pasuk-pasuk perbadeso persaripio anak nami nagabi lamu gurumu nang gabi paneran nami desa lai akatulang natulang atau pundoli atau punggoruh di son terpatu pahami songor tutu di sipangano tangi matong mataribata tujuanon boy usang sama pasangan kami hamok raja ni ulah-ulah nami raja nami dan namang ulah-uli mangatus sami merapok kamu namang ulah-ulai alani
Cenggi matto mapamurus matudang saudara matubu separuh gur majelas banyak kali huli mau cipta kone matare batatu hita galuk masara sada asada honom nami masongon idok nyaka putana perjoli kitin nati no batali gulang mapangarahuna maulum songon oppe tulis bangan dan nabutar pusat itu hamu akatulang amat dari batama manggo ibasu basuna sirup putih kadalam jadi tulang Untuk kami siapa kasunami Ruwag kami do amang baru kumping dan nahot iman amari sihot indahan nalas dohot dek kesimulurudun Anggiat ma amang baru kumarhitay hotek dek na binasahan nami orjuban maatong di amang baru ku dapat maatong na jinalahan Monotong besok uno namang baru na burju Nabuto ka baik kami para tupok kamu na jadi pemberon nami barkasi tinjak Asada hodok kuma amang baru sokokan tadi oputan na parjolo na matokot tipidotong na tino magulang-gulang do umbalang guna Monotong besok wali amang baru na burju ket kenabuh masahat tami do kamuna angkir atong amang baru na burju sa di tempat amat tadi batama di amang baru ku ak kabaso-baso na matuto raja namin. Mau dia tiri Tetapi Pak Jo, para ngapain? Ison rono kami siap Terkotak penggoda, nggak cuma di gudang ngayo. kami siap tulang mode ke singudur-udur saya mengudur anak dongkur mah kamu tujuan nyaro titik mana tinopa gorang-gorang pamarahutna waktu sesadia pina-pina saat nanya tu bere nami seluruhnya saya matari watana nananggok mana baik pasok-pasokna soalnya masih Kok kamu saja itu sorry, jangan. Bereda Jadi partikan aku masahat time matutulan namin. pasangan apa di Bantur Di siala ulau senario Andre. Takas mencalo pasu-pasu patungan saribir kamu Siana Opu Manoto Agia bagai bitukuk mulai di perdalanan minggu Opu Morie Opu Mori mengarungi rumah tangga. Jadi di hamu guru nami di berenami. Di saudara Amani Bandu. Dekke si dulu. Amani Bandu Do indah nalas di atas pinggan nahor. Ahmad Dania Yang nami itu amat tanaman tua di bata. Agia membangun anak kamu bangun Amani Mori Jalalas paruh ibadah mudo pakai demu jalahot ma. Dai Merdenggar Bolo tu songan ok peburu do. Opu Duma Dekin abu itu pasangan kami siap kami akan tulangmu. Opu Duma Nanti ngompat tadi golak pengarau nak. Opu Tiara Pelabu terpasangan kami. Amat tadi batang atau nama kuali. Kalau nonton mangkot ini nama. Paparan yang penanggam. Tua amang baru asahu bilang Alah. Jadi mau lo kita kan nomor tidur nomor rawarangan nona teh. Dulu si pulman nanti ya tahu kula ulata asal korang itu kamu. jadi Mars Sitiuk na di Dihita Juno na paparan na pananggam. isok Ganda kayo dihita. amang uda isok Kulay. amang uda Paparan na pananggam. Ganda kayo dihita. Padahal. jadi semua society puji-pujian mengatau di sombong kami terdepan mari Tuhan salah tidak ulung Tuhan dan bertolong dalam Tuhan terbuat mari Tuhan dia cara adat yang berjalan terus lebih keberjalan oleh Tuhan jalan nunga masota milik Tuhan mangato si pangano do sinumon na pinarade ni hasutor bolo na Tuhan najinalo nasida sa nasiluram dari Tuhan ala ni mangiruham tetong tu depan mari Tuhan pasu-pasu hasuhuton para anak do parboru di nama nguduti sa luhut akaulaon hapataw ni ali Tuhan di bagasad dami do holong na sanhoy ali Tuhan ala ni ali Tuhan rodo haming huriam HKBP Jajiraja do punguan inas na adong di huriam ali Tuhan na songoni hurian siya parboru ali Tuhan na rohami di basatikan ali Tuhan la pasahaton siluan nami pasahaton puji-pujian tada na do tami makalason Parbagasan niya nakon ni huriami do boru ni huriami ali Tuhan. Alani mangido ham tado pamali Tuhan pasu-pasu maya nakom ni huriami do boru ni huriami Tuhan gabe rumah tangga na bahagia, rumah tangga gabe sitiruon, rumah tangga na sibuan bari talas ni roha tu jalonon ali Tuhan, di tonga-tonga ni huriami, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat ali Tuhan. Pasatay masaluhuna
acara di mecara neneng berdal di piala Tuhan tu bagasan tanganmu mau matotong nama masu-masu hami saluhna di bagasan koni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami bertanya kami Tuhan amin. Marlas ni roa ita pala di tikyon ima keluarga Opu Mikael sianggia matutu ulau tahun saya saat tu ujungna di bagasan las ni roha suang-suang nang pengantin dan pola di rokonon nami kahata pouda ngau malo bihamusi alai saddo pangiduan nami hata ni pedita sinakini ima ulah kamu dok denggan sianggia magabe keluarga na bahagiamu di tonga-tonga ni keluarga ni sude Opu Mikael doho di masyarakat asa gabebo terpuji hamuna jadi disuk kami raudang amuna sian HKBP tung nasongod dia pian non ede nami ima baik kamu mangula di bagasan rohamuna tung nasongod dia pe muse akasi dua nami si titi mana si gopa golang-golang pangarahuna tung sosadia pe nahubok kami on segurang mapinasuna Ima tutu. Malas ni roha tika luna makalah son pesta pamasu-masu ono anak nang bolu ni uriata lunga beripe Negeri Sari Bulawan sampai ke Muara. Jadi kami mengucapkan buat adik kami, EP, dan buat itok kami, selamat menempuh hidup baru. Jadilah keluarga yang berbahagia dan jadilah keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami kumpulan dari Mama mau menyampaikan ada sosek kami. Seberapapun itu Dek, semoga jadi berkat buat kalian ya Dek ya. Terima kasih. Bazo no patu siba so pasatami zo mangkoh yugok kon ni bonasu to.
Jadi tersongononak kamang pangulan di Huria. Boleh rugi salah. Bima didoakan nami saulaun di pemerintahan desa Jajiraja di ulalas ni rohami karongammu saulaun batu duhon narohok dohami marlas ni roha ima di hari berbahagia mon tang yang nami tu amat tadi bata sayang gia mak gabe rumah tangga nadinggan rumah tangga sitiruok kamu dijuluni keluarga dijuluni masyarakat terlumui mak jadi obat itu hatta alani hami dongamu dilas nirohan ami harok kupato pahami dos bulun arong hatan ina tua nama dok gudangin dak pola pujion otik dak pola hataon setonggi men na itu pisang acim men na tusira asapakot namar haltoma na digata di robian ba horas mahamu nama jalo song ni hami karongamu napasaton songoni mahata siya kami kita beka sesinalay kami sian imana mga dopi udongan muna sian PKKD saja Jiraja tung songo dia penon na boy terbaik kami nang las maroha muna mau lihat mulate mah di hamu nak kedua namin totong maletik kiri hami dison jadi dison nang rodo hami le di na mga dopi ulau pesta le alas sado tu hamin kok mulai ma tuan pendes jadi mulusok kay madok le selalu berbahagia matulai saya totong dilihat tuan hai pason kejang ni umur jalan giat totong gabe keluarga situruan jadi di soleh mantu dia penon na boy terpat pahami pendes le adong hati nama tuan madok tak sudah ina puding yang kusako jadi balia tak sudah ina manang ada nami pendes manang si panon nami na susadia jadi songon sodik arong dole ibu kami di sole songon lagu pujian le hima songon dalam nami mertamiyang mang dalam mertamiyang me itu adu tua mata dewata asa totong asa gabi keluarga sitirwon jala keluarga na totong dari ramadi Tuhan halak lain
Naporu nuai, saya dalam tabai Tuhan mari Naporu di Amang Boru, hai pasod do gajang ni umur. Song-song nang di kedua mempelai, ya selamat berbahagia. Nakaning nungai jalo hamuna hata pasu-pasu siat tu hatta sebagas coroni tu hattai. Pausor-sor hamu mai di bagas roh hamuna. Bain hamu mai sulumuna di nagolap, tukok muna di naladit. Jadi si atok mahamuna maranak merburu. Jadi di son, arang di bawah kami ringgis do suara, sian anggarat tanah boru, pakai oma tu neringgan. Tonggi mau nina tu pisang, asim mau tu sira, putih mak mulai ate. Di si EP, di son, au nama wakili doda, ala teman sejatimu di pasahato, naung kau ikut kan. Jadi martangi aku dah, ala hamuna rupuang, mulai sian na berkenala kamu di perkuliahan, saat tu na nikah ho, doho di daho pe anggikon, nodo baru todo pada daho tu ho. Jadi nunga dua be, tubuh ni inang opung Mikael, ipa turu aka, baru tahun serokan itu dimu. Jadi tanya aku kamu na dua, asa mangihu hatau siagu soda. Jadi ima pangi dua tutuhan ya teh. Jadi lison ala rodo udah ngamu. Si tumorang si pituama ngadong di Jajir Rajaon. Nagurang hatang di hola sero do sidokonokku. Bahagia mamu bulan depan minggu pertama kita arisan langsung masuk mamu. Hola ida asalam merbungaran si tumorang si pituama di utat tahun. Jala di son nunggu di bok kami si luanami do anggaran dasar gabe tonggi maon jala boy benok mula boy pakaimu gabe modalmu saat di sol satu wetean lele kita mangolu saat mai tatu pararas panggawean matutu itu kon akan tua asa denggan luati ikut pinadenggan ni pangisina do di haroro nami apala di tikion ala dong do dongan nami siap tonga-tonga nih 2 tahun jadi ala di boto ulau non di pasak nasida songos siluana songon manupahi pesta ni aman aposokku do ina aposokku iya dongan namion guarna insinyur halasan siringo-ringo hami pihak kapangarato sepakat do hami lahu pemajuku tahun marhiti-hiti akan naboy si pemajuan siaku tahun jala pada saat nadong masa ada warna boy si pemajuan tah narak mahita anon padinggat nih saya lihat hunduk digapil luati pinadenggannya ke pangisina dodang mungkin halak nasi loh padinggat nih jalan idus marohata jala di sikion pasatai mak marhiti hiti aka keluarga di pasatai masongon tupak ni imana tu pengantin maulate sungsongo dia pi dos bulun las marohamuna maulate jadi semoga berhasil ma akan ata dukung lasongani manak kereng pemuda-pemudi dusus sada ate jadi maulate madihamu selam tiringkan nama bunga munai asa boy ke berbungaran olah netujulun narion sanggia ma di jalon yodong ampun posohiani tamyang moneda songoni manaking siap punguan ni tulangi tugari tonang malay tamay kamang do inang dinarohamu pasaha song dalan ni tamyang mo tu de inangon la songoni nak kaneng dohot sabulus do punguanan si pituama malay tamay dihamu kainang sayang dia matutu tong gitu pisangi acim ya tu sira lasongani man ang sa perangkat desa dengan saulan dan kini bau maulate ma dihamuna salu na Tuhan ma memberkati kita songani ma upasatay ma Tuhan memberkati kita
hami do kondai nang nauzi marga manalu hami tak kah tu hami marpasaman eko marpasan Indonesia ro manalu inna nang badar tu hami para siduli jadi di partikel na para siduli anak di dainang hujalo hami matutu sinamo di borutan na godangi lasrohana majalo para siduli anak di dainang bahu pindaw pung porta inda bulani amane manggule arun na majalo sinamo to para siduli nami na tarudi baynon nami di partikel para siduli pasahat madaina. Jadi semua ni baat para sidoli anak ni dainang pahok penilaupung. Asa tiniti sanggali na upay kuru-huru pino sino kumarga sa pinoto partuturan. Mulai sadarion markamaranggi mahita sidumuran dohot manadu. Monotung peso mo ni para nami liga tutur marga si Mamora. Tapi nunga tutohot itu para sidoli sisa ada anak kita sisa ada buru margilehon di ulat tasadario ido hatan yo putta tenalu inda siratur potang do botana sisa ada buru dihita adik pe kulit margana sialani mamang boro mengatung ala sokan di sinamo ni buru tei dia matutu tujuan narion lemar anak berburu uhud saat lamar pahok ini lamar loro jadi semua lima dihamu saluhut na abang boro nami margasi Mamora tardumo bima dia abang boro pak mea na para nami Mamora jadi tardumo bima dihamu abang boro nami margasi tijak di son nunga betutu hujalo hami songon ruhut si jalo bitin marakku tardumo bima di boro nami ama juson dak na juson ate agiat mabinitan yulau sadarion gabe pakor pasu-pasu asatung anggia dinang riri diho tubuh siang anak do saboru siang giat mamangurut nyaw anak mo siang kudenong asatung anggia tubuh jisongan nidok nina tua-tua andor haduka bagi tubuh nilupu andor hati timat tompetegu tubuh nyopo nang maburu nami patugu-tugu pahopu saat tunamar ini saat tunamar no suasana ni malang diburu nami do di bebere nami di sonunga jalo hami betutu songon hami tulang si jalo titi maraku asa bulung namar tapu bulung si marlar sunat ujalo hami titi maraku upasrat nami mahata pasu-pasuna di jalani diburu nami do di bere nami atik dia do di akka tergumulan di rumah tangga sotong itu tu makasih Mamora hamu tok tu sini tumora doalana babulsa minaking itawo satu ngajok tu jadi si tong borak roa muna rotu tano urat laho mangorsohon saluhuna di perngolomu radi doha miaka tulang mote jadi di songon-songon lima lang di boru nami nuai sadarion nunga hok beho boru gabi boru si tumora agia matutu di ulau sadarion di boru nami di pasoton amat na debata di boru nami bitang narumiris topun nasumorok anak pedio boru riri boru betong torok disialani dinaku jalo hami titi marakku sang hami katulangmu martangiang do tardumo biopung mo tuputa mulai jadi asa dile bio songon hatanya puta bicar mamatanyari portak matong matani bulan nagabi anak si basikja panil pada ini pinopar mutujulan nyarion hukum gaboy pangadua-dua isiana lima mau jalo hami titi marakopona sasa sulu tinogo matubotian mau jalo hami asasa ni sinamon le burtei sa meta tu panggabian tu parorasa so lima apara sidoli nang dihamu amang porunai margasi tijak putima
marlas ni roha kita di bagasan arina uni di arina dengganon i madina macalo pasu-pasu pardongas saribeon burung nami nagabe baromayan muna anak uma amang boruku nagabe helakku habibe amang boruku las maroha nami alayang ko habi marbang idun amang boru monotung na kurang malo buru nami amang boruku manuk na boruku mansaku mangaju ati asano kono kuma amang boruku songo kata di oput tanah berjulur nama tokon asa atur kaduka tugu-tugu di horko atur kadidi matong tugu-tugu di lupu nang ma amang boruku saruma dua sahat ma atong tunamar nini sahat ma atong tunamar nono amang padde bae musiki asa pasahat tami ulus pas samoto. Alai togi hot rap amuna dua kosongon di roda beruda ina padua hon on ede puji-puji dosia bukuni hala Kristen marit de maho boruku hotong tok ihut tonokku ne moma romu sehela kotung nasota di konokku inna ibana alai rap mahamu mangedehon tapi jangan ada dusta unang arong gabus di hamuna dua on ina batuluhun on ayat ni sijusur nakin las ido nakin ayat ni zamita di paditata molo au donga saja buku ikut jaho bado uluan nami ina pawapaton patut doha ngoluat tois hamagoat molo diulah kodo boruku dapat mana di luar mujupang mana jinalahamu jadi mahono boruku pelita di tongah-tongah ni masyarakat marga sitijak pelita on penerak jadi pos raku da beruda oti do hataki ide se ingotamu ide benamu gabesul asa do honok ko matutu soko katani oput tada parjolo nama dokon tubuh lala inda tubuh si korum solo bunga-bunga tubuh anak ma boru kutuba boru donga mo masahat ma atok ko mutuna saur matua asa dung sahat-sahat di sulu sahat batutu tubotean ni tigaras lunga sahat boruku upasahat tami ulus hela di partikianon saya sahak mahita liling mangulu jalaga biat jala horas pasangan musik.
Godo babapa manang nabuhabe ikokodo madokon hatani madar helaon. Baik mapang apaloti hatam bapa. Jadi melihat mari Tuhan, lana pasa madar hela nama kami tuo ela. Upasa ma madarod de, molo madaron benmu mon tu baredatan. Batu dua mon tumarga meneru do tumarga situ morang. Kasa tadao naung maraso tada. Nah, ini pasa bersara mahmu mangula-ula muna dos marohamu mangula siulam muna dainang sai maranak marburu mahmu dohot sormatu amahamu tujulan nareo fatima dang adong lianon nyoma holang ngod donar bo itar lianon nyoma dainang Jadi buruh hasian dohot tamu hela nunggai pasah simatu amnak kimat dar helai alai sotung dibuat koto parjujian ni ala go parjuji munang nyang tang pola wa menang na partu sapiltik hidup terus teh las dorohan yan alai go amar pagi dua kela sotung dibuat koi tubuh na sotu paradaton mol adong akka ulau de dongat tubuh miso tarlumo bima dohot diakka hula-hulam baru pakai maulusi asa tadaho naung majalo paso-paso perdonga sari peo siat joron itu fatta holang ido sido honokku mau liate amang pade nama lo aku sido honomu dang adong ate dong kadom manang nanom mai sonari ma marende jalo gai dia ido bama anak hasian musik baijo poda nauli songo lima amang boru tijak gawe tulang terudu tima amang boru na 10 sadanai tor markacang babainan non amang boru age tor siko-siko pamang boru alana mamerek kita itik kida waktu amang boru jadi, kapal tetap itau songonon sangang gabe ngotung masay gudang di jalah muna pasu-pasu siar reja ni kahula-hula muna nang sakami sa luhuna ito lain na basa ison roro hami mabuan ulos ito rabu tuk pinag sonon muli ni uloson amat tabi de batado napasotok kamu na sa luhuna tarlubo ma di like kudo ivotok dohonok mason hatan sido tua
bitang mainan narimis tu puna somorok dulu di Purbatua. Anak petung dia muriris baru torok dong ambu namanya sahat sarur matua. Madu. Pada hari masuk hatan situ tu, pinat kekutur mainan itu pinitapian. Tu dia like kudo ifotok kumangalaka. Saya tu si marapata persaulian. Madu. Sahat solo masahat matu baktean. Nunga sahat italo hamuna pasu-pasui. Sabagas turun tu hatai marhitin apa sona. Sahat mamu horas jala gabean. Pada nami, naik pasal tu nurus mahami. Jadi waktu pesangonon, naboy kasatan so rap. Ba ulima rohani beramudak terdimunake, dah. Nak bola harus lepas pas tu bah. Ai Aku
Jadi songoni matu hita na tua Di bagasa sadarion ngamat jalo pasu-pasu pardonga saripe kamusian huriai maritina pusona. Nakning nunga gudang di begi hamu hata di tuan ane situ pemuna di ke keluarga muna 7 lenarion. Jadi sidon nami Tuhan. Molo di pernguluan di jol maun sebenarnya ikapake do pikiran. Alai unang gabe hola pikiran di jol mai mana pikiran tatabain. Tapak kema rohat tai pikiran tai do pat Tuhan. Alai yang guau do sei sini bagas sudah batado ulan namin na. Jadi manang apa na perlu di keluarga muna. Manang apa na neng siwa atau meniroha muna. Tetap mau bersandar kepada Tuhan melalui doa ibadah kepada Tuhan. Unang lupa martamiang, unang lupa masuk ke gereja. Aku nak bagi atas sini ya. Alam aku nang harap batang kau sahe. Isalo pasu-pasu lupa tu gereja. Unang soni dah. Jadi mang di dia pe yang maringanan. Tong ma bergantung kamu kepada Tuhan. Tuhan lalat Tuhan si korun berbatua. Saya Tuhan anak mamu Tuhan berdua muna mai tong saur matua. Jadi anon penonami ma ulos Tuhan sian betul penula. Mau tuk songo dia peon las maroha muna. Soalnya mami sian datang Tuhan. Mana te? Jadi songoni mai peyate dia bunda dua. Di napatu pak netapuka di mana poso ne hutatta. Di sana dong dari patu pasan naposo songon ulus. Dari kita untuk kita oleh kita. Molo songono penon rupani ulusi. Na tutu na mardok kotitim manatinopa kulang-kulang malangkuna. Boleh betul sonon non ulus sen naposo setiga dolok. Tuhatama mana bay pas-pasuna. Alay rong ulah tiningan. Rekan sen naposo. Jadi otik selesai dia, ang dohatan na betul nama. Dokos si titik masih gopa gulang-gulang parahut na. Mol tu saya dia penu pangisinon. Amat tadi batama na pasapasuna. Oke. Usangkan lagi naposo. Dinamakan abe dangarong be. Iya, ikan cepak, ikan gaus lebih cepak lebih bagus. Panak yang lebih.